Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natasha, eu sou poliglota, eu falo 9 idiomas e hoje eu decidi de falar esses 9 idiomas. A maioria dos meus vídeos nos últimos 4 ou 5 meses eram em inglês, a coisa que não é muito interessante, então eu decidi que hoje é um dia perfeito para fazer um vídeo em 9 idiomas que eu falo. Eu também percebi que tenho muita gente nova aqui no meu canal, muitos seguidores novos, sejam bem-vindos e muito obrigada. Então, eu decidi de começar esse vídeo com português, falando português, porque eu queria perguntar se alguém aqui já viu aquele filme brasileiro que ganhou o Oscar. O nome do filme é Ainda Estou Aqui, é um filme que eu não vi ainda, eu só vi o trailer e me pareceu bastante interessante, mas eu quero saber o que vocês pensam sobre esse filme, porque eu sei que o fato de um filme ganhar o Oscar não vai dizer que o filme é bom. Muito pelo contrário. Eu já vi bastante películas que ganharam muitos Oscars y a mí no me gustaron para nada. Entonces quiero saber qué es lo que ustedes piensan sobre esta película. Y también quiero saber qué piensan sobre la película Emilia Pérez. Es una película que yo vi en el avión cuando estuve viajando a Europa en el mes pasado. Y tengo que decir que me llamó mucho la atención, me pareció bastante interesante y me gustó, aunque no es el tipo de película que a mí normalmente me gusta, a mí no me gustan musicals, pero esta película sí me gustó, pero después leí muchísimas críticas. Una de las actrices ganó Oscar, Zoe Saldaña, pero otra de las actrices principales ganó muchas críticas, no sé si puedo usar la palabra ganar en ese contexto, pero una de las actrices principales parece ser una persona bastante polémica en España porque tuvo muchas declaraciones racistas y discriminatorias, que es una cosa horrible. Pero quería preguntar a mexicanos en particular qué es lo que piensan sobre esta película, porque leí que en las redes sociales muchos mexicanos estuvieron criticando esta película porque representa a México en una manera muy mala, que es algo que yo puedo entender, pero quiero preguntar a ustedes, porque sé que tengo algunos seguidores de México, qué es lo que piensan sobre esta película. Další věc, co jsem chtěla probrat dneska s vámi, je moje učení jazyku, nebo vlastně moje plány na učení dalších jazyků. Všimla jsem si, že jsem v poslední době docela optimistická a plná energie, což je vlastně docela zvláštní pro mě, takže jsem se rozhodla zlepšit němčinu. Pojďme si nalít čistého vína, já se tu němčinu asi nikdy nezlepším a nikdy se nenaučím plynule mluvit německy. Měla jsem tu němčinu na základce 4 roky a neumím ji vůbec. Nebo vlastně nemůžu říct, že neumím německy vůbec, protože rozumím skoro všemu, když něco čtu nebo když poslouchám německou konverzaci, ale mluvit německy neumím a necítím se sebevědomě, když se snažím mluvit německy, takže jsem se rozhodla to trochu zlepšit, nebo žádný velký ambice nemám, ale rozhodla jsem se koupit si takovou učebnici němčiny, nebo vlastně ani nevím, jestli to můžu nazvat učebnici, je to obyčejná knížka ve které asi 80 povídek v němčině na různých úrovních. Měla jsem ji mít už dneska, protože jsem ji objednávala předevčírem, ale ještě mi nepřišla, takže ji nemůžu ukázat tady vám, ale přidám tady takovou fotku. Má docela dobrý recenze, takže doufám, že mi trochu pomůže naučit se německy. Německý mám docela ráda, nepovažuji to za ošklivý jazyk, jako většina lidí asi. Mám ráda německou literaturu, mám ráda takový dort německý, Schwarzwaldtorte, ale to je tak všechno. Hudbu německou nemám ráda vůbec. German music sounds like pure torture to me. I think that this is something that even people who love Germany and love German language really cannot listen. I have never heard anyone who told me that they enjoy German music, and that is something that definitely makes learning German or improving German, in my case, very difficult. It's really torture. Another thing that I consider torture these days is reading news. And let me tell you, I read news in 9 different languages. This is something that I have already talked about in my previous video. So believe it or not, I get depressed in 9 different ways, in 9 different languages every single day. And I feel that situation in the world is pretty bad these days.
И вот поэтому хочу спросить всех русскоговорящих людей здесь, что вы думаете о последних мировых событиях? Вот я думаю, что ситуация в мире никогда не была так плохая, как сейчас, никогда в моей жизни. И меня это очень бесит, потому что я молодая, я здоровая, я должна наслаждаться жизнью, я не должна думать о мировой войне. Но мне кажется, что все это, что происходит сейчас в мире, это очень опасно. Еще одна вещь, которая очень опасна, это глупые люди. Глупых людей, к сожалению, много, они во всех странах в мире. И они всегда очень уверены в себе, даже когда у них нет образования, у них нет достаточной информации, они всегда думают, что они правы. И вот я считаю, что это одна из самых опасных и больших проблем в мире сейчас. Ну, давайте поговорим немножко о хороших вещах, я уже не хочу говорить о плохих вещах, давайте поговорим о вещах, которые нас делают счастливыми. Evo, mene, na primjer, jako srećnom čini shopping ili ti kupovina. Obožavam da kupujem svašta, najčešće naravno odijelo i šminku, ali mene, na primjer, čini jako sretnom čak i to kad sebi kupim neku malu čokoladicu u supermarketu. Znam da ovo nije baš pohvalno i nisam ponosna na sebe zbog toga, ali nažalost znam da nisam jedina koja je tako poremećena ovdje. Ono što sam primijetila o sebi, i to je jako zanimljivo, je da otkako sam se preselila u Ameriku, postala sam jako lijena da zapravo idem u kupovinu, to jest da fizički idem u supermarket. Kur je to na Evrop, na Prag, eden Bosni, škoja na pazarč dodet. Ede kisha qendrat ime të preferuara tregtare, por tani kur jetoj në Amerikë kam ndryshuar shumë. Preferencat e mia kanë ndryshuar shumë dhe tani preferoj të blej online. Gjëra që nuk është shumë e mirë, sepse mendoj që blej shumë gjëra të panevojshme, edhe nuk është të vështirë të blesh gjëra panevojshme kur blej online. Edhe është shumë e vështirë të kontrollosh veten, sepse ndonjëherë ndodhet që jam në humor të keq dhe mendoj që nëse blej diçka do të jam më mirë, do të ndihem më mirë. Kiedy πρέπει να είναι κάτι ακριβό, εγώ δεν χρειάζομαι ακριβά πράγματα, μπορεί να είναι κάτι μικρό, εμένα μου χάνουν χαρούμενοι μικρά πράγματα, φορέματα, ρούχα, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να έχω πιο αυτοέλεγχο και να είμαι ειλικρινή, προτιμώ να ξοδεύω λεφτά για ταξίδια και για βιβλία, επειδή όταν έχω καινούργιο φόρεμα, για παράδειγμα, είμαι χαρούμενη μόνο για μια μέρα και επόμενη μέρα ξεχάσω ότι έχω το καινούργιο φόρεμα. Αλλά βιβλία και ταξίδια είναι κάτι που τα μένει μαζί μου για όλη την ζωή μου. Ταξίδια και αναμνήσεις που έχω από τα ταξίδια είναι κάτι που θα είναι μαζί μου για πάντα και προτιμώ να ξοδεύω τα λεφτά μου για κάτι έτσι. C'è un'altra cosa che mi rende molto felice e questa cosa sono libri. Mi piace molto leggere, leggo ogni giorno, leggo molto. Che ero così fin da piccola, che non mi stanco mai di leggere e devo dire che ancora ce ne sono tantissimi libri che dovrei leggere. Il mio libro preferito adesso è un libro di una scrittrice italiana che si chiama Elena Ferrante, credo che è una scrittrice molto conosciuta. Il libro si chiama L'amica geniale. Io sto leggendo il primo libro, credo che ce ne sono 4. E mi piace moltissimo, potrebbe essere uno dei miei libri preferiti. Sto leggendo questo libro in inglese perché non ho potuto trovarlo in italiano, sicuramente sarebbe meglio se fosse in italiano, ma purtroppo qui negli Stati Uniti è un po' difficile trovare libri in italiano, quindi sto leggendo questo libro in inglese e mi piace moltissimo, mi rende molto felice. That was it for today, guys. These were my 9 languages, just a little relaxed chit chat about everything that's going on these days and about things that I'm doing. Please let me know in the comments what do you think about my 9 languages. Please feel free to correct me if I said something wrong, if you're a native speaker or if you speak any of these 9 languages. I would be more than happy to hear your feedback. Thank you so much for watching and see you soon.